Sasisin pat kuble ye phi baro bat phi dang yai pe ye ka khubor jong u mau por habing ne ya chaprang bat ka khubor hagani ka por tungin ye pe ik mat ke bekongsan jong ku khubor kumni sakut ka trok ha ka jingtwa kinsan ke khendau hawa ko dona hanarpu hapdeng uslap otke kinong de madan bakmen pentre kam ye ka central act hadin sisi ka rally pershad drok kem ki pulit ya wei usnar khai drok nanongstein Persya jur kirang basnong riboy ya kahukum kahima milim. Ya kendu kaseng bahlang MPUF ya kilanot tua kendau hasuna perdi. Kajingalang banyarap kerpang ya ki badon jingduna hanonglang. Wer ka NE International Fashion Show ya kilong kme bat samla syaka Yakob model haka arf nyau tarik. Hinin kesngi ke khat nyotrik jong ujemang araja arpu ar kawe ke trok kala sakut apreng ke surok haka jingtua ke kendau ke balahap haka surok National Highway hawa ko hajan ke shnong dona hakithan jong ke narpu East Gentil District ka jingtua jong ke kendau kala kit langru ye ki ding ki se bat ki mau bat len shop ye ke te ke trok hadu ba ke trok kamla shu banyat bat kala shu sakut apreng ki ding bat kendau ka bala I kum ba ke surok ba kala kala lom kum ke khlau U Deputy Commissioner jong East Gentil District U Abilash Banarwal uletho bakat hadu menta kidon santili ki JCB bat kawe ke excavator panpen khu ye ke surok Henry kat kum ki khubor balayo lum ki paiba ke letho baharata chera kulyang bat malidor kidang duna bha ki JCB bat omdon excavator ban se ye ki kali na ka jesse bat ban weng ye ki mau na ke surok ki boru ye ka jingkar pat ye ka National Highway Authority of India bakan sabha ban petlem ye ka thain ratachera kulyang malidor namar ki de ki jaka ki bajurba ka jinghap ka khendau ka jinghap ki ding ki mau bat ka jingtwa Ki nong di madan keleng ka jela kilapan pau ka jingsung komen hadin ba ka sarkar pandamno e ka state act bat pentrika me ka central act nakamta ki nong di madan ka kanhun ki nong di madan haka khat khandai terik jamang kilami pajba bat penpau ka jingkemen hadin henrius nam bakilai khun hapo ing syari hakani ka sngi ka kanhun kalau aru yo ke kum kadak ban penpau ka jingkemen halor ka hok bakilayo Association, long live, long live, long Ka jingya pher bak lebak shabnang shakndo namar balai ka state am nadu ka ba ngila pe thu hi kar kom tre kam ka state kam don ai ro kata ka ban ong ban yadai ki nong di manan uduk usuk namar shen bangila pro ba hau laslam hau ar hajar katrang atrai ki don ka jingya sam form bangi ngile ni protes ni ong phimla ban le kumni namar ka dei ka kam ka ba ile ma ki ka dei ka kam ka ba le kam be an namar phimla ban shukhat ba ali shim form ngin sam form kat badon kam kinong di manan ubam don sakaru ulik shim rengi ngi ong pentre kam da ka central act namar ka central act ka batai shai ba pin ka hab don thik pathik kar kom tre kam ka biang kum ka institute survey bo ong ki haban le ha jaka ba isong di jing di ma I kata ka jing ya pher bat kibun ki scheme ro badai ban yo bang ka state kam don e ra bat ka state lai ka batha shen ba baro ko ka sor shalong ki don ki kita kinong di madan ki don tang lais pangut ngim pediang ya kata namar balai ka central agre ka batai shai ba ka don kata ka 2.5 ki haban dan khen da dia Har kue kaling inshallah keng hayi nong di madan mo inshallah keng ba palan ban kawer ngi tu ya thai bana kaling juga municipal kaladon kacing terwa caka ya kinong kitkam chongi ki bari munswa akni ki arajar kan ro kaladon na kaling choki municipal baki ang phewat num yang re na benta ki pajba kinong di madan na benta ki we ngin ai caka ya phe ki het ki leader Nrei kini kinong kitkam chongi bat barokhat badan hakasyang kim kwa ya kacing mentoy simbiat ki kwa ban em lang barokhat meyi mentang nyabam kiwe kinya syathangan kaya ha kan ya ha bre ikan tai ya kata barokhat kacing ai ikan tai kini kinong kitkam chongi barokhat nder mangama kini kinong kitkam chongi barokhat ikan tai kata yang ngingim tre kata kita caumat jeruk kini sia kita caumat jeruk perbaki terwai kata yang ngin ai cakai pe ciat hano ka bayai ha ka caka ciat ya pisia kita khamat ngin ai caka hata
Hei siap pelai dari kasiang wat dem kit ini pai banyak. Ya, kini kinong kit kam cuy berfait yang ya. Ngingim kuai kata. Ikwa ben baru fight kini siap badu pasuk punya yang lang. Misalnya beng sebab pelat. Kacing salah beng dengan maya apa kaira. Ya, lalu sakuti kimdan ciki tuara. Pilih bahaya hana dukor mukul na dukor amparin ani na dukor senos na tebele. Pilih ada berisian du shpo beci mesti berusaha beci can mi ngari na thungka mo baro salah samadan baro. Nah ba tu basam tila thungka mo baro. Oh kalau koi kum kata ambil bekeran kai. Kadi kecing sisa ambil kan apa kata kadi cinga tu kana bagi lasiam kan. Bakum no ni sa nyoben kaki. Lebih kong dan rangkat tadi dia bayok pisah, dia balu pisah, bayok pisah. Henry nak kalian cungi kinong di madan deh. Ngilai ne ngilut bina palala cong biya ikong ruisia rung yang luat bandang hanai. Toya sengap mat yai ka perthe berkawe ba si tingkar ngimpat cu aire. Si phau tingkar ngimpat cu aire ikong. Ini ide kaman cingtre subhai penyara biyi. Bin mayiru ngimpat cu bai nong reng ngilai ngilut bina palala cong. Ngilut bina pala namar belia bang imda cakar beli susanoro. Ni hak te penyatre nak takane. Kacing kata ka pisane nama ying iyo ne ngingi ai. Kacing lom teh phau tingkar si bne ngilom. Nam ta ka kies ka bang idon. Ka kies bang idon ni penyakan kenya ka kies bang idon bang. Ni hap ya om se ka paper kenya hap ya xerox sap yang gitu print yang gitu ki dan kamen gitu ga ngilom be si phau tingkar si bne. Mereka kata kacing ai pisa kacing yo nong chung kinisia ki invite chung kim yo nong re kinisia kidu diampan. Dan ta chung nong di madan. Hidup di anak hidup di soba PCR wa itu ni bakalar ma ya ka bakalar yu piapan ya pipen mi ba ya ka badai pat dunia pensiat ya ma soba nomor buan besiale amta de baik ka bakaran ka badai ya ka bakalar di kibat ba kiri bani ka tu kacu ya kom bakaran pergi bakalar ha ngidang ka cin bakalar yi te babi kat ya tang ba to ya le be hak ta kan ma idan ro ki ba kliang ha yang anak tisai ai pisane eme kong Anjila. Idan kide kini ki membar na kawai kaseng. Yang tisai ai pisane eme kong Anjila na mar ngai idan rangkat ai bat hingo em si tengkaro em. Batang da kabaisya da ngira dep kam gumtu ihapsu kelama i yang ngiro pania di sya gumtu. Idan ki bakli gumtaro ngong padam dei gumta na mar isuirap da kaman subhai. Paniro ni trai bet man subhana mar bliu bangi im apa madan. Lada namar babar pagi ki membar mundani ro balung pisa uwe ya rapi daga bornya mitrai daga mer pisa daga bornya Tang hadin chisngi bakasur ki nong west kala penlong ya karali ban persha halo ka jingjele ki kams new jong ka jingdi ipun buai khamtam e udrox hakithan ka sor nong stoin banta kasgi ka khat pratri u jamang arja ar ha ka jingle kinra ya ka kamdi ipun buai ni ki drox ka kanhon jong ki anti narcotic task force na nong stoin police station kelio ban kemno ya we nong supply drugs balatip kerteng kum u Kevin Maulot arpu sams nem karta na pendeng rei dom maulen Hakani ke jingle ikinra kelayo bad kurup na kajaka sa jung u kumba 100 grams u drugs bala suba baudi u heroin bad ru shibon ki sla kuli dawai nitrasipam bala pandon kam kum u drugs na kamet jung u Kevin layo ruban kurup no ya kapisa ka bukot hadu prapukanda hajar tengka bad la register case kat kum ki kendon jong ka NDPS Act Kirangba hapok kalama jong ke senjuk kirangba shnong Riboy district menta ke sengi ke khat pratrik u jemang araja RFR kilali ban ujo sendon syau EM ilaka uba Jamborwar had district council ban penpau ko jing persya halo ke jing pen mi hukum ka hima melim ka bala hukum mi kirangba shnong baro bala radon ki betemu ban play ki guest house ki resort ki hotel ki petrol pump but ki kam khayi ba ki ban yo ya ka no objection certificate shua na ki hima Ki nongelam kasunjuk hapo gajingelam jong uba BB Makdo Sherman ba PB Seliang Secretary but uba sentaba menta kesngi kilali ban IT de gajingtho shau EM ka ilaka ba Jamborwar ba kate ka hukum jong ka hema melim Shakirang Bashnong kalong kum gajing pendu bor ye ki ikhtiar kirang Bashnong ba kino ki kam khayi dei ban yo NOC na kahima om nagador Bashnong Habakren sikilat pathai kubor menta kesngi kitei kinong ilam kilapan pau bana kalyang jong kesenjung hadien ka jing slong bat kirang ba asnong kilapan pau ya jing pasha ajur halo kani bat dakawei ke jingmon kila rai banum pediang bat ban kentai war ya katei ka hukum
Kilapan pauru bagani ke jingle jong usim ke hema melim ke longkum bakni no ya ka bor bat ke ikhtiar jong ki dor bashnong namar tangban INOC ya ka wei nakikam ru hab ban pan bor na usim bat ke ne ka bu jing e ru ye ki babon ki khun samla ke papasang ban yang hele ki jong ki kijat da ka baseng kam seng jam namar tang na ka benta ke NOC hab ban penlut da ka nong sngi ban lik pan na usim ka hima na ka liang jongki kila kerpat ru yau em ba di ban weng no mador ya kete ka hukum bat na ka liang jong UEM ula kular ban simkia ha ka bai dei bat kete ka kam Nakaliang jengi ka sunjuk kirang baksinong Riboy District hadin bang gili kendu ya UEM LK ba jom borwa nakaliang jengi ru ila kular bersimkia ka video kam ti ka ba nakaliang jengi kum kidor baksinong ba kirang baksinong jong ka tem Riboy ni kwa kalong ba nim kwa ba kata ka bor jong kidor baksinong bat ka bor jong hima melim kan itengku nama teng lada isu NOC u sim hima u dor baksinong ompriang kamut kan don ke jengi tengku apa dek ni ar di bawah ka kijing kwa ka jengi kalong bagi nyesu jumut hakan do kandong rim bat khamtam lele la don ki samla kasi ki jongi ba hapo sinong la jong ki kwa ban sengkam seng diam ki hap pandai wat NOC na du sim hima melim ti kan bu jengi ki samla ki jongi ki bayang ha ka jongi jat di hoi la de ban ni ki wiki ba khamhe ki business mo kala melong ki showroom bat ki wiki hotel ba kumni kumtai ka ba kawan seng di bar jela ka tang gindon ji kran namar ba naga district council du kidan kam banyo ya ka trading license bu kumta tete sanai haka bi di pakani ka point hi ka ba nakaliang jong usim melim ula issue ya ka hukum ba baro kinang ba sinong di bahap ko ka hima melim kide banyo ya ka NC na kahima dengi persajur bat dalili nginom pediang tak adu bagi nela bania sengutu bat ya tak adu bagi nela pembek ya kumipat dengan ia kani ngidang up ia ka jubab na UEM in charge jokani ka ilaka administration ana po district council ti halo jokani nakaliang jong kasunjuk ni kirman ba sien nakaliang UEM ru isikha bi kam na kontapan pensai untuk sengutu sa ki darwas nong di ba po ka yang ribon di ba kasunjuk jong ki rang bas nong riboy iwan bani kendu yo UEM in charge jong ka ilaka alor ka notification ka open meet do si mulim kala betha yang ki rong basnong bangi day bensim ya ka NOC no si mulim nadangi kwa ban seng ya ki gas house segregation building nanta ka resort petrol pump vehicle showroom wine store kini baro kidang bun ki bangi nadangi kwa ban seng ki kana samlai kwa ban seng ki kam jong ya condition ya ka si now jika points ka bang wani kendu ta sni mat pas pau kini kalong ba nagaliang jongi grong basnong ni persajur ya kini ki pa si markum no si mule muntep kai ki jingwet kai ki jingede jongi jaka puta atu kisnong ki kwa an kilong favor na am ban sang ya ki wine store subu da dai ya wine store kisnong ki persaben del da don ki jingede si mule muto si mule direct ula ban ay ka si jika dia kalau long ke jingi uroi ya ka hok jongi ki jor basnong baru sekarang yang ka government ke tu seluruh ini ban kecil ya ka bor jong kirang basnong kan ba wat ini ke bagi adon mentaru stimulim mut ban sim bor jong basnong nagaliang jongi ki basnong ilawan ke ilaka in charge bat mila submit you ya ka memorandum bagi persajur ini bat kan long kum bajulong ba ya ki jaka ki putai kino ki para samla ikun samla apo isnong ni urang basnong utip khamba tagamot ba ka dehok hi urang basnong bu nai ya ki NOC gitu di bakwa ban sang ni ka ba jong ka isnong tao Kidkhot Jonga Meghalaya People's United Front East Jaintil District apo ga jingilam o president ba Krishan Bla mentak ski kela her banjurip ye ka thain suna pardi bat lap ba kadang don ka jingdheng kali ga bajur ba hagati ka thain ka sengel kerpa juri ka sarkar Meghalaya bat ye ka company National Highway Authority of India ba kan chimkhia kloi banweng no ye ka jing e jongki pai ba habia kren bat kidkhot jong ka seng hasuna pardi kinongle jingle ki bana barjila ki lapan paw ye jing saukhia bat ngau dukha jing mut adu kata namar ka jing sakut jongki hakani ga jing dheng kali daki bon kinta bat ya tho ba ki lathngan bat tang ka bandi ru kimyo namar omdon dukan hakata ka jaka ka basakut ni dheng kali
kumtana kaliang jong ki nong lek nong wan ru ki badi ki barjala ki lakin tui ki sarkar me galia bakan sobha ban chim khialem ban weng no kham kloi yakini ke jing e baki yakin do hakani ka jinya lenti jong ki kapakila sakut da ki bon kinta klem bam klem di lai tho ru baki don ki breu ki bapang besitom don ru ki bedon lang bat ki khon ki ti ki kin thei ki khina ki ba ma jing e hakani ka jing sakut kali ke bajur bha hasunapur ter Sini kunga Seng Meghalaya People Friends MPF di Central District. Ngiwan ang na po tanya Senang Senapur, ngi dikit na paiba namar. Nandun rio baje step lon ngi dapat ka tuang na. Ngai na yang kana hai kam simkia tengi ngiwan ang na. Bat ngi pun mar to DC District Commissioner dang isentia. Naliang DC lo ong ngi tau sapun na mata seperti una hai ban pha ban pu yang na. Tengi ketujur kam tam yang kana hai company ba kan simkia kam tam mi suruk ketua kam. Lesti sekian bon suruk ketua ba ur. Naliang kana hai ka kam pembiang kam tam kita tiar kita pu Islam biu ka biang ko ka. Ini kuat ban pembiang kam tam kita pu Islam bat kita GCB ban yo ban beng ngi jing jong pai ba kam tam uneu suruk ba punya sok kam tam ya ke Khani Asam Silchar Azol Agartala ba pencok punya sok ba barba mardi tengi kuat ba ban yo i ba macam jing pai ba namar mensa daga asni lesni ban samit akan ngiti sikit. Ini tentu sarkar bancim kialam nama tahu paiba ban pembai jing jong paiba nama tahu nasional highway. Guna ban buat kalanti ga sikiang ban jing jong paiba. Takkan message ni pak kam yang na hai company. कितना बजे हुआ ये जम? सुबह 6 बजे से यहाँ गाड़ी खड़ा हुआ है, हमारी गाड़ी आए है, वो सामने आके देखा है हमने जो यहाँ गाड़ी स्लिप पड़ रहा है, मट्टी गिर रहा है, पानी गिर रहा है जोर जोर आवाज़ से, तो हम टेर गया, हमारी गाड़ी पीछे कर दिया और बहुत सारे गाड़ी भी पीछे कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे सामने पैदल चले गए, तो रिक्स लेके अपना रिक्स लेके, तो कोई ऐसे सूरत में हम हिम्मत नहीं किया जाने की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिम्मत, और औरतें भी है, बच्चों भी है यहाँ, और भूखे है, खाने का पीने का कुछ नहीं मिल रहा है, और बारिश ऐसा गिर रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये मेघालय सरकार की तरफ से अगर कोई मदद करे इन लोगों को, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े भी हैं, वो बीमारी भी है, और सारे यहाँ मौजूद है। अभी कैसे हम जाए इनकी फिक्र भी ज़रा करे असम मेघालय सरकार। तो ये हम उम्मीद करता है मेघालय सरकार जल्द से जल्द कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ खाने उन्हें मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला, पानी पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ दुकान भी नहीं है कुछ। तो ना है कंपनी से कोई आया है सफा करने के लिए? जी नहीं, कोई इंसान पूछने के लिए नहीं है, सिर्फ आप ही आए हैं। Nakabenta ban ay ka jingshakri ka bakhamba ya ki paiba ha ka baide bat ka koi ka khia ka office jong ka district resource center in disability harangkat ka jinge trailang bat ka office jong ka district social welfare West Coast Hills menta ka sngi pale ka khat khandai trip ujamang ka lapan longi ka assessment camp ne ka jingalang manyarap kerpang ya ki badon jingduna ha ka shnong nonglang West Coast Hills. Ia ketika kam lapan long hanong lang higher secondary school ha ka balai dun lang uba shampang emli BDO motion road block ba island lengdo sordashnong ki doctor bat ki nong tre jong ka nong lang CHC bat ki we ha ka ni gasngi ladon ru ka free medical check up na ka benta ki baduna department kom ki bakelun ki bom nang kren ki badko bat ki bom byang ha ka bot perkhat ha ka ni gasngi la yo ye ka jingkren na ka kong VCWR DSWO West Coast Hill district now MHIS field officer but khaddo e ala yo ye ka jingkren now BDO ubalong u kongsan tangkade kale tumno kanyarap tanno kanyarap aki hospital inyo jingarap kumta terta kata kade ke jingkli ke ba ki pagba ki bu ke jingkli lane ki frequent ask question menyo te lanshu tu kende pi ba kade ka MHIS ila serang maslam nolwa rajar khamlai kelayan ta la posnam terle nado ko to pori kade tangka MHS mereka juga state government menyo terle dei usnam arajar khandai ba kasokar India ro kala tmu lane awajar katra kala tmu ba petrekam ya kan skip kumbale apo mekalea smart card Tede wajar kendai bangilala berpetrekam dengan skim limpak sokar India berkunju ro ringkat bat kacau mereka dia. Nomor hakane skim smart card dia tu ipi menta idon arjai. Awai kepada nak central government kebagi ka PMJY. No. Bat kepada juga state government diong ka MHIS. Tenrei bersyukur belum ni penon kam daka
MHS ki paiba re ya ki officer kan niong ka MHS PMJY namar la pendai lang artli scheme mangne te kai ka jinya pair kalong ba kajinya pair kalong ba ke central government dan ke sarkar India taba kli tang ye gitu kiba hapo ulan ke jinduk lani ni la ban sim kam da dei tang itu po ulan ke jinduk dan gitu kiba ha be gitu privation category ki don san jet ki category ya kare ka SEC yo ka SEC short form social economic census ni base na katuka data na ka census ka ban sim jin ten na ki shnong dong pi at kum ka jinyo jo katuk census te ringi ibo bun sin ba kane ka census o kam ka klembian te awan gilet ban register ki shnong ro ki syam mabun ba ki jinduna uba kamduk uyo na scheme sentral kapade na utang ibadok o nane nganong uba kamduk uyo na state government scheme kapade na utang ibakam ruspa kadba uba ruspa uyo be penban na SSC kapade jong sentral kabadok kita berkait pada kamde ya kajing penyat kajongi kadai kajing penyat jong kiwe department di balai census blok kebangadan di sebuah tempat laku dulu ketika program ilah iban aris laku dulu kau yang kau jendu kau yang kau arah tengah kau yang kau calang kanim tahni irian ulang adat mo di kat kebagi laku mo di kani tengah abdil dan kani dungaku blok development officer bayu ilmu iki barok kijing iman apa yo kamu sudah ngapwa ban thai ni ni bagi akhir zaman makasih ya ko kikam ki bakia ki bakrok bakki habar mare nang ni problem di hindri nasukmen bang ayo ban khmat bagi yang ni ngapwa ban ai kenya kunsan ki kumbar benram lang iki ka bagai ka program ka peniat akhir ni sini berok kini ki research person kini ki tim kibalawan nagi line partner kiba dan betah ke sini di berok kita percaya dengan kilang kiba kodo di danau banyak dengan show kulit mapiang ni apa nongan iriamu hati kisah kan yang di danau kaba krau kami isu tu kani ka program kani ka kodo hadu kata ngadi danau kaba krau uduk temen guru papang basitom badon ketikuna ka kotmet patung taker ui ke bagi kisah kisokar tak ilek ke di sini kilong kibal kuloi dan lek ke kono 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 kapta jadi dan rei laku kono oi putra ke di ka siau mo ka siau de hakika ade badon bonba bereu nangi na kisino pas sorong sokun juga di kisino kibawan yo kiban wa ka isi petah ke di program lesi ka program ka dong kemaslan ndai kemaslan ka lu itu ka check up jadi kiba kumtu iladon ki adha section ki vaccination on covid mo to ganchu om ye pi ni mo i kanu ke kam ka kia ka sion jong pat do jong snong hapo won su block yat ti be no video do TV yat ti di nakapos kapo la nakidon kilo kilan partner kiban ya kanu kono scheme ya kanu project ya kanu ka yung pencai ka bede bagi komite kam kilo ni so man hado kata kumakalong ang Eves India bagi ni di Priti Thapa tinggi di naka fashion industry mo tinggi wan hang ni naka benta hakani ka sngi naka benta ban pentip shapi ba kani ka Northeast International Fashion Week ka ban salong hapo Assam hendri ba ngin sa pelong pa ka audition hapo Meghalaya mo kan sadon ka don ka dejo ka Northeast barok away tang ba baru aki state kin sa shimbenta hakani ka platform te mangi pada ngiwan ban promote yakani ka show hakani ka jela jongi nakadaw ba kadi ka way naka platform ka ba la palma kaban aji mentoy shibun yakini ki kena jongi ma ki badon interest hakani ka modeling field
But kawai ru kadi ka fashion show kaba hakaba ki way pade ki international but ki national models ki ba kum na Mumbai but na Sri Lanka but na Delhi but ni ki way de ki jakama ki wan ban chimbenta te kadi kawai ka ba kongsan ba lada kini ki kena jungi kin chimbenta long bakin yo pade ban explore ya lade but umde bakin sakut tang ka stage jungi ma kin yo pat kala ru bakin pai kin chimbenta sa ki way long ba ki way ru kin tip ba ki kena jongi ru ki la ban shimbenta te kadai na kawai ka platform ka badon kam chisha long ba ni kwa ba ki kena jongi kin shimbenta bat ka audition kan selong ha shillong club ha ka arpan yo tarik mentau benai te kadai ru umde tang na ka benta ki kena kawai ka ba kam comment pade kadai ba ki mrs ki teens ki khulung ba ki shinrang ru kumjo te ki la ban shimbenta kam dan kanika height criteria na ka benta ki teens long ki la ban shimbenta te tang kata hin na kalyang chonga kumbanga ong ba kadai nak banta ki teens bat ki misses ki kids ru kumju ba nam ta ki shinrang te nak banta ki teens kam don kanu ka high requirement ma kumbangi ong ka kila ban shim banta te ki khlung rungim don ka high requirement te nak banta ki misses ki miss pade kadai 5'3" above ka height te man nak banta ki shinrang pade ngila kam penduna ka height ningkong kadai 5'7" te manta pade ngishim tang 5'5" above kata hebat ikan ni ka show kadai ka balong try ba founder da Prashant Ghosh idin Assam te Prashant Ghosh idi way na ki designer ba di choreographer kum jo ibala slam ha ila shimbenta ka ni ka fashion industry na do ka usnem khandai spa khandai pusau te idi way na ki senior mo but ni comment ba ila terwa yang kum kani kalat ba ikwa ba ki shillong na shillong ru kan long audition ba in ai benta na ka benta ki khna jong ru bakin wan ban shimbenta ka show jong i Tikum tu ngila poi shika bukut jangga thuk kubor sa chisen pan kuble shibon ya pi baro tak lahaduk bangine syambiang kuble shibon